Duarbagore MSc constituency angka Deithor Higher Secondary School principal kedam tangar ni Nirmal Saikia Kechok che hectic ajok council pen suspension notice pipon that ajok puthot Deithor Higher Secondary School vice principal Gitika Bes Barua Haloyaphan principal arpu ke pekponpu Karbiang Long Autonomous Council atum pen ajok Deithor Higher Secondary School managing committee pen Deithor public atum pen chedon dunde pusi kaningje ponrinti lason si pirthe muneda tumke thekre nangji pulote ke chengsi ke lo thekvek nangji thekte pulote lake alia velo lason si Ladakh Deithor Higher Secondary School along principal Nirmal Saikia Kechok che hectic ajok Karbiang Long Autonomous Council pen suspension notice pipon that pen labang soang bong pen vice principal Gitika Bes Barua Haloy aphansi non puthot Karbiang Long Autonomous Council pen principal arpu ke pekji pua puthak Deithor Higher Secondary School Managing Committee atum lapen Deithor Public mate leaders atum chelang pet pen pini Deithor Higher Secondary School along damsi complain ki pidam athema alangli ke aprang penta class NA pin lasi alangli phan ke pilongle pusi jongdun pini kedam lake rong trok atum chelang pet pensi kedam langtuk terang Deithor Bapuram Singna basa terang angjok hanse Lokhiram Tokbi hanboka lapen KSU Social Organization atumpen kedam lasi public atumpen kaningja lamle ang tonpen arjuitha Lahilo non litum ladak rong asar rong plipo rong asar do lapen SMC members lapen Deithor United Women Society lapen dak local leader tum do litum giwang ka prekali lapen thangna dalam theda sitame gedam tanga por ladak school along ko ane aprang ben stame ladak Deithor arlengi sar tum pusar pisara tum si bang laso school chipaduk kruk pen som parjab lo lapen ladak nonomat ke high secondary HS second year exam center lapen metric center do lapen lasong bong long non head jong gedam tanga poron bang ke principal in charge bang ke Nirmal Saikia si ano laso phi alang sapsuk amithanga sai ke claim chok chi borat chini pen si lapen education department da chini si Karbiang Long Autonomous Council education department da chini si alang liphan pisun tu lo laso phi non puthot la Gitika Bes Barua Haloy phansi in charge pi pulo lasi laso puthak ba alang liphan pidun pu bang kan litum ka do vetame Deithor arat lapen Deithor along dak la akesar to manda chedon de pusulo pipod ma lipunte hala kedam tangapor Nirmal Saikia ke claim thek the panchat kalisi la phan le pilu de ansu se thek the pu si rat tum tame alang liphan chini pon la chedon de chedon de mane pilma apang hala sula ki Nirmal Saikia le sonma hala ko an ma ka thek the la non ka dengi bang te an sil thek the non het jong lamki ke klang punang kokpo dak school long principal Nirmal Saikia alang phan tarik rep ho arni alang phan suspension bitikang koklo tangde alang Kechok chi kethe tan posi councilor sor sitame claim nang kok thailo te po office sitame alang alara bank non mission lena ingwai pi pusante nitum ningarong pikji এটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে প্ৰথম জয়েন কৰা মানুহ 2098 ত মই জয়েন কৰিছোঁ প্ৰথম দিনা 18 আগষ্ট মই জয়েন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা বিনা হেৰিৰ পৰা মই কৰি থাকিলোঁ ক্লাছ নকৰাকে এটা কেনেকৈ লেটাৰ পাই আছে ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ওলাই থাকিব আপোনালোকে কওক এটো কিবা এটা হয়তো কিবা এটা সোমাব পাৰে মাজত মই নাজানো বাট ক্লাছ নকৰাকে প্ৰত্যেকটো বেচ ওলাই আছে ভালকৈ ওলাই আছে গতিকে এটো সম্ভৱটো নহয় যেহেতু আমাৰ সবৰে এজন এজন টিচাৰ আছে দেই ইটছ এণ্ড এভৰি ছাবজেক্টৰ মানে ছাবজেক্ট টিচাৰ এজন গতিকে ক্লাছ নকৰাকে কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টে হেৰি কৰিব News Report Karbiang Long Live